المحترم ممثل دائرة تمكين المرأة وحماية الطفل وتنظيم الأسرة لمقاطعة الدول الغربية. المحترم لجنة التحكيم والمعلم مرصد والضيوف الكرام ومن أفتخر به جميع مشاركي المسابقة. اسمي أسكا اشتراكيل، أنا من مدرسة فتح الله سلمسي. أريد أن أتكلم أمامكم جميعا بسطر الموضوع تاريخ أرض السنة وقيامها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Awalan hamdan syukran ilallah ta'ala ladzi qad ahtana rahmatan wa barakatan wa hidayatan hatta najtami'u fi hadha makanin mubarak. Hayya bina nusalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nasi minaz zulumati ilan nur. Faya ayyuha hadiran kiram fi hadhihi munasabati sa'idah. Uridu an atahaddasu an tarikhi ardi sunnah al-ma'rusatu bi tabi'atiha khallabah wa saqafatiha ghaniyah. In ardu sunnah laysa faqat ardu lil jimal bal hiya mahdun lis saqafati wal hadarah qadimah. Ya ikhwan, tarikh sunnah yashmalu fataratin tawilah tabda'u min mamalik qadimah misla kana malikus sunnah tarumana jara li ajdadi sunnayina hadarah mutaqaddamah wa qiyamun akhlaqiyah aliyah misla sili asa sili asi sili asuh ta'ni ta'una wa mahabbah wa ta'ni mamultabat. Wa indama jaa Islam ila ardi sunnah dakhala bi usri hikmah faqabilahu nas bisadrin rah. Nasharut du'atu Islam ma'al hifadhi ala thaqafati mahalliyah mimma ja'ala Islam ma'a hayatil mujtama'i sunnah. Kama qala Allah Ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Ayyuha ahibbah, inna tarikha laysa lizzakra faqat balil ibrah. Wajibuna kajilin jadidin an wa tarihina ma'anu hafizu ala qiyam fakkayyat tamasu bittaini Islam wal ardi sunnah. ربما هذا من الشكرا كثيرا وآخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.